Mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai. Tharam ni som ni paruk in rin ni sang ni som ni. Chanchin thar team tu Olivia F. to sing. Amasan chanchin langsar zul hai. Rusin Eiram tinga hungkir hai sumdong na ding bul chut chanpui. Manipur BJP Sarkar ngir mun chingkung lo. UK in COVID-19 Human Challenge Trials thoatum. UEFA Super Cup Bayern Munich and champion. Tu hin chanchin kim changlemin. Tharam ni som ni panga sang ni som ni zani khan Rural Women Upliftment Society chun an office Silmat Churachanpura numei somli palilai India khopui danga sin thoa shipui leya Eiram ting hungin loi kir taloding hai chu anin polpuya Eirama fak an mudan ding lampui chungchanga seminar an nei shipui leya Eiram tinga hungkir hai hi Eirama fak muna sumdong na an chandan ding lampui ngai tu le dap puin ma an chan pui ding thu P Marybeth Sanate Rural Women Upliftment Society ho tu chun ei palai ku ma ashil mani in to del theina dinga in chanthar startup hi Women First International Haile thangtlanga malak na ania fang huna ding sumdong na le kut them thim na chidangdang vokvai pig rearing arvai chicken rearing punthui tailoring beautician second hand sumdong na le thil chidangdang hai an tan pui ding ani Rural Women Upliftment Society in Shipuin Lengsung hin somdol na sin na satakin athozinga Thamasak khom khan nu mei Shipui leya thokna top hai somdol na tam takan sem Eiram tinga hungkir hai in to del dan ding lampui dapa fak muna dinga mi somli pali zet startup an chan pui khom hi loma tak zet Pherzol ZEO hui hot na hnuya tharam September ni som ni pali le ni som ni panga sung khan Pherzol Government High School Pherzol District sunga school tumtuma kai inchuk lai hai in enroll signa an nei Hi huna hin inchuk lai hai in community reading program le science and technology chungchanga reading competition debate spelling essay writing based on scientific topic science quiz le painting competition an nei Hi huna hin Pherzol PMS Junior High School Parbung Higher Secondary School le Pherzol Government School la inchuk lai hai chu enroll signa hin an changtol Pherzol ZEO P lalminglin chun thuril na nein competition nei ani ma hin competition na changding inchuk lai hai kuma competition chungchang shilshit na hun amang district level science exhibition khom nei ngal ni in Pherzol Government High School la class 10 inchuk lai Mr Ramnei Hlun le Mr Stefan Lalmun Roth hai in lo manan lak ve ve a overall activities a atho thatak Mr Stefan Lalmun Roth chu lo manin hlan ngalani Pu N Biren Singh Thui Manipur BJP Sarkar ngir munchu Zanita Minister Paruk Bana Minister Ding Mipanga Arut Tharnungin Sarkar ngir munchu detnekin chingkung lo deudewinan lang BJP MLA Sompani Zet Lungoi lo haile National People's Party MLA Pali hai chu in campaign Biren Singh Sarkar an thlopna an ringzo na chu an hnuk dok el theini in ei thulak na chu na shil Minister anina a in thoka banve Lokjan Sakti Party MLA Karam Siam chun alungoi no thushilin Pu Biren Singh Thui Sarkar hin Thangkhom Sarkar Alliance Sarkar umzia shit no ani ti in ashil Pu Karam Siam hin BJP kala thlop ding le ding no tu el hin chu kala shil theino a kabil mi pui hai ronin thutluk na sim ka ti in chanchin bumi hai ashil Minister anina in thoka banve P Nemcha Kipgen Kangpok PBL MLA thlop tu mi pui tam tak chun zani khan Kangpok P muna P Nemcha Minister anina a in thoka ban anina chungthua anlung oi no na suklangin Pu Biren Singh liman ro National People's Party khoma BJP an la thlop ding le ding no ching takin an la shil thei bik no tuta boruk enin Manipur politics in lumlet dan ding shilan tak lia Pu Biren Singh Sarkar hi tluthut theijing thiwangwang shingin shawa umani COVID-19 updates Manipur Sarkar in zani zanting dar nga thuan Sudanin Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangku zasari somku pakhat anvoi mek active case sangni za som ni paruk damfela in thlasuk tapo sangsari zaruk le pani recovery rate za som sari pasari point paruk pali zani khan Bisnupura numei pakhat kumsom nga pangami shingna chana lein COVID-19 leya thizat somruk pathum DIPR Mizoram Sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin COVID-19 positive case musuk tapo sangkhat zasari somrit paruk
Anvoi mek active case zali somku parit damfela in thlasuk tapo sangkhat zahni somrit parit recovery rate za somsari pahni point pakhat pahni in pem zat pahni COVID-19 leya shingna chan an umno World Vision India Nutrition Project Assam Nuya Sinrup Chithuma State Project Coordinator Guwahati Muna Thokding Postgraduate Le Work Experience Nei Loading Zat Singa Anthok Sinrup District Project Coordinator Dubri Karimganj Udalguri Darang Athokding Graduate Le Work Experience Nei Ha in Apply Thei Loading Zat Singli Anthok Singa Inkar District Project Associate Dubri Karimganj Udalguri Darang Athokding Thimna Graduate Le Work Experience Nei Lochu Singli Ningati Hing Sina in Nikna Nei Haile in Ninum Haichun Monsang contact number 9572666446 Le Meren Nampui contact number 9401026569 Hai Hi Big Poa Tharam Ni Som Ni Paku Sang Ni Som Ni Ma Ni Na Pek Thayani India Marsak Top State Ladakh Chu Tharam Ni Som Ni Panga Sang Ni Som Ni Chonung Ting Darli Minute Som Ni Pasari Khan Lirning 5.4 magnitude Ashatin Asoi India Rama Lirning Suipol National Center for Seismology Chun Lirning Hi Lek Hopuya in Thoka Suting kilometer Som Ruka La Nuiril kilometer Soma in Thuka in Thoka Hungenir Suk Ni in Nashil Chanchin Lakani Chen Hin Lirning Leya Sit Na Ingkhom Shit Ala Umno United Kingdom UK chun khovela masatak na dingin COVID vaccine candidates athok le tangkai ngei ti suk chingle enfel na dingin vaccine test and sin na dinga in pe volunteers resel pangai high vaccine pek nunga coronavirus in kaitir infectumin angai tu mek ni in Financial Times report chuna shil hi project hi ahminga COVID-19 human challenge trials ti ninga ta Tulbul January Sangni Somni Pakhat Kin London Khopuya quarantine site Munruta Tanel Thein report chun ashila trial sa thangnum volunteers in pe mi Sangni velanum tani in report chun ashilbok Financial Times report in ashil peidanin trials thangdinga qualify volunteers hai chu COVID-19 vaccine pek phot ninganta chuzawa COVID-19 in umtir tu SARS-CoV-2 challenge dose pek an nidingani Amiruk chu COVID-19 challenge trials tan ani theina dingin UKI Independent Research Ethics Committee le Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency MHRA remti puina amu phot angai dingani ing vaccine am hi trial sahin mangtum ti chu shillangani noa British drug maker AstraZeneca le French firm Sanofi Haichun hi programa ding hin an vaccine candidates to athangno ni in Reuters anshil in khelna hung All India Football Federation AIFF chun kumsang ni sompaku sang ni som ni AIFF Player of the Year dingin Gurpreet Singh le Sanju Yadav hayan thlang Khovela footballer hausa the Sultan of Brunei naupa bolkia chun Leicester City suksanin Portuguese club Maritimo Azom Leeds United chun Spanish club Real Sociedad anthokin defender Diego Llorente chu anlo lak felta Philip Coutinho chun Barcelona suksan in Premier League ting in sonnum sin lakhom Catalan club ting hin an phalno ani 2020 UEFA Super Cup chu Hungary khopui Budapest Puskás Arena in khelni in hiuna hin UEFA Champions League champion Bayern Munich chun an khingpui UEFA Europa League champion Sevilla chu 2-1 ne in UEFA Super Cup chu an lo lakta Sevilla ta ding hin Ocampos in goal athuna Bayern tading in Goretzka le Javi Martinez hain goal an thun ve thung COVID-19 thri in leng leya hunsot tak UEFA competition sa fans bawai in khel ani nung Super Cup in khel zan hin stadium in akeng zat an thok 30% fans high and phalni in COVID-19 thri in leng nung UEFA competition sa fans uma match in khel masatak na anibok Bayern manager Hansi Flick hin kumsang ni sompaku thaphal November khan club hi en koltanin tu chen hin trophy pali alak puita match pagudan paya trophy alak pui anga shilani ole khang hai po kha chanchin thar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi